Aya basi mambo vipi? Bimeze biti? Twirebera freelance. Yeah. Ni kugasoma films.com. Ako tonari tuziko. Burya bwari ubukenewe sigaye asa neza. Kaka. Kwari ukudakaraba. Karirimbo gasozera. Tonalite. Okay. Mambo vipi? Abakinnyi ni ibyamamare. Christian Slater, John Cena. Twirebera freelance. Okay. When I wake up on my knee, I take it so funny. When I see my enemies, you're the super weapon. Jakubuka sama you so romantic. Take you what you want in Ovugengo. Konumva iki cyana kizi kuririmba we. Bimeze biti? When I wake up on my knee, Skia. I take it so funny. Numva ariko. When I see my enemies, you're the super weapon. Aho. Jakubuka romantic. Twirebera freelance. Funny. When I see my enemies, okay, you're the super weapon. Jakubuka sama you so romantic. Take you what you want in Ovugengo pije. Waje ndirimba nkifana, wajya kunyegera nkifata. Ukina movie ndumirwa, mu mariba mpita mpicara. Sorry, sorry. Wapinge sinjafata idene. Sorry, sorry. Ubishaka twafata indege. Sorry, sorry. Igaragaze nka uri mushyashya. Ndakuzi nturashira icyaka. Cunda bakwanga bahite bapanjika. Wanna let you know ngukunda sana. Cyane yungwamo ngugwamo watoya zana. Gaho let's go dutwike sana. Meze neza n'uyu mwana uko yisetsa ni hatari sana. What to terego? Calm down slow. What that yango? Gegoko. Abavuga ubugambo basare tujyana indera. Gahunda no kurya shongi ibindi nabwo bindeba. Tuye Mona Lisa, maybe you are una designer. Ni wowe this, ni wowe wantwaye umutima. You got the rhythm yawe fashion. Nakugize tight mpaka. My lover, my daughter, I no go fire you, my pepe. Sorry, sorry. Wapinge sinjafata idene. Sorry, sorry. Ubishaka twafata indege. Sorry, sorry. Igaragaze nka uri mushyashya. Ndakuzi nturashira icyaka. Cunda bakwanga bahite bapanjika. Wanna let you know ngukunda sana. Cyane yungwamo ngugwamo watoya zana. Sana meze neza n'uyu mwana uko yisetsa ni hatari sana. Tonalite. Ega matwa kanya gato tumari gukomeza na filime yacu. Sibyo? Aho wicaye hose jya wibuka ko sidira cyariho ntaho yagiye. Ibyo urubyiruko mu byibuke. Kwipimisha sida n'ubuntu ndetse kumenya uko uhagaze n'iby'agaciro. Ipimisha umenye uko uhagaze uyu munsi wa none. Sibyo? Yeah. Ikindi sida ntipimishwa ijisho. Ushobora kureba umuntu ukabona ni muzima bitewe n'ukuntu mubona ni toto, ariko sida ntipimishwa ijisho. Ese ubundi yo hagiye gushya ujya wibuka gukoresha agakingirizo
cyangwa upfa guhubagurika. Rubyiruko kano kantu buri munsi ujye ukibuka wowe ukurikiye zino filime za Rocky ujye ubyibuka. Agakingirizo ni inshuti yawe aho ukabonye hose ujye uvuga ati agakingirizo ni inshuti yanjye ni ishumi yanjye kakurinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Zira ndwara urabizi ukuntu ari mbi cyane. Ndetse si ibyo gusa, agakingirizo kanakurinda inda zitateganyijwe. Ibyo ugahora ubyibuka kagakingirizo ariyo shumi yawe. Niba waranduye nanone agakoko gatera sida udukurikiye muri kano kanya aho waba uri hose, gutangira imiti igabanya ubukana bwa sida ndetse ukanayigumaho, ibyo bizaguha ubuzima burambye. Hari abanywa imiti nyine n'ubundi ugasanga ejo bundi ayisayireka kumva ko ibyo bihagije. Ibyo ni bibi. Nimba waranduye ukipimisha ukabimenya ko wanduye ukahita utangira imiti buriya kare, biragufasha cyane kuko ubu yifatiranye ugatangirira imiti ku gihe. Ndetse nimba waratangiye kunywa iyo miti wiruhuka na gato ngo uyire kuyiparike, yinywe nk'uko bakubwiye uzajya uyinywa maze urebe ngo uraramba. Ukeneye ubusobanuro ku buzima bw'imyororokere cyangwa se ukeneye kumenya byinshi ku burenganzira bwa muntu, waba uri urubyiruko uwo waba uri wese ushaka kumenya amakuru menshi ku bw'uburenganzira bwawe. Buriya hari abantu bahohoterwa batazi uburenganzira bwabo, ugasanga umuntu ahora ahohoterwa kuko nta makuru afite ku by'uburenganzira bwe, ukaba uzi ko hari ibintu utemerewe. Hamagara ikigo cyitwa HDI, ari nacyo cyateye inkunga ino filimi kugira ngo ikugereho. Icyo kigo bita HDI, uhamagara umurongo ni nimero 3530. Izo ni nimero uhamagara uhabwa ubusobanuro bwose ukeneye ku buntu, nta muntu kwishyuza. We hamagara 3530. Iyo niyo nimero wahamagara ufashe telefone yawe, tuguha ubusobanuro ku bintu byose ukeneye kumenya. Nuko dutangiye filime yacu. Bimeze bite? Ariko ubutumwa mba mbahaye muba mububonye. Okay. Izi filime zisanga ku gasobanuye films.com. Naje gusanga ntanjije ikunda filime iyanga ikunda filime zanjye we. Filime zanjye zikundwa n'abantu b'abanyabwenge basobanutse. Buriya nusuzuma neza umuntu ngo ugiye filime za Rocky wapi, nucunga neza no mu buzima bwe busanzwe uzasanga uwo muntu ahubagurika, afite ukuntu n'ubundi ibitekerezo bye biri hasi. Ariko abantu bakunda filime zanjye shaba bari abasirimu bazi ubwenge basobanutse. Abanyabwenge baramenya. Feeling when you're doing exactly. Wari wiyumvamo ibyiyumviro ko ikintu ukora kuri iyi si aricyo wahamagariwe gukora. Cyagiye nyine nawe uvuga ati akazi nkora niko kanzanye kuri iyi si gukora kabisa. Apana wundi wicaye mu kazi agakora ariko yumva atagakunze. Ibyo dutangiye batubaza. Everything inside you is moving. Cyagiye iyo uri gukora akazi wumva indani muri weho uhamanya neza n'umutuzo w'isi uvuga ati ninjye muntu ukora akazi kanzanye ku isi. Usohoka mu modoka, sohoka mu modoka. Abasirikare. Sohoka. Bese ku murongo. Icyakubaho cyose uri muri ako kazi uba wumva nta kibazo ufite pe kuba uri gukora akazi ukunda. Nuri kutubwira. Me neither. Nanjye rero nuko bimeze. Freelance. One can hope, right? Ariko reka twizere ko bizakunda tugakora akazi twifuza. Byatangiye nyiri umwana John Cena. Help people. Numvaga nifuza gufasha abantu. Or at least I wanted to. Byibura narabishakaga nubwo bankubitaga. What any noble red-blooded American. Ariko nakoraga icyo undi munyamerika wese yakora. Gerageza gufasha. Urakaza neza muri cabinet d'avocat yacu. Naje kuba umwavoka. Numvaga ari akazi keza ngiye. Tuguhaye karibu buri umwe muri twe. Turi famille. I saw it. Yeah. A life of backyard. Ati mbaye umwavoka nabyo numvisha atari byo nifuzaga. Ati ubundi byose byatangiye nifuza kuzabaho nk'abandi bantu bo muri quartier nakuriyemo, babusanga ari abaturanyi muri weekend ngo botsa inyama, bari mu maproje ngo yo kubakira abaturage, bategura ingendo zo gusohokera ahantu kure. A wife I probably wouldn't know either. Maybe a friend. Kubana n'umugore nashaka, babaturanyi bashaka ko muryamana. Like that. Ibintu nk'ibyo sinabikundaga. When did you just? Nabitekereje nyiri muto. So, I folded that hand. Mbona ubwo buzima sinzabamo mitambaho urutoki. Urabona igihe yatangiye kubitekereza katazabaho ubuzima nk'ubw'abandi akiri uruhinja. A year of law school left 6 figures. Rangije kwiga akazi maze kuba umunyamategeko. Mubare maze kwiga maze kubona akazi maze kuba umunyamategeko abaye umwavoka. Fucking army. Akazi k'ubwavoka kamembaga amafaranga menshi naragataye nigira mu gisirikare. Kuko numvaga ari cyo kintu nakora. Fuck. Urabe. Umugabo yataye akazi k'ubwavoka kamuhemba neza ajya mu gisirikare. Abantu benshi baravuze ngo ndi umusazi. Ariko nanjye niko natekereje. The next thing I knew, ikindi kintu namenye, I made it through the Q course with special force. Nakomeje kwitwara neza mpaka ngera muri special force.
ari kutubwira uratumwe tumanuke we ubuzima bwanjye bwa mbere nibwo bwa mbere nari mbayeho nishimye umunsi njya mu gisirikare nahise numva ariko kazi nari narahamagariwe gukora numva mfite amahoro hari igihe waba ukora akazi akariko kose ariko nayo kaba kaguhemba yose ukumva niwishimye ariko hari igihe ubayikorera akazi ukunda A1 uburyo nawe wakwicaza muri office yo yaguha yose ubwo naje kwisanga naje kubona umukunzi turashakana dore nguyu byageze aho nza no kubyara yaranabyaye mani tugire je n'abasirikari nibwo bwa mbere nari mbonye byibura intego y'ubuzima ahandi ubaho nawe wumva ko ari icyo umaze tugiye ku igipimo cyacu ni Perezida Venegas niwe tugiye kwica umugabo ntumwibagirwe tugiye kumwica abasirikari babahaye misiyo ba Amerika Special Force durire ku butaka mwana umusore amanuka mu ndege nuri kutuganirira tutarabona isura ye icyo gihe bari bagiye kwica uwitwa Perezida witwa Venegas ndege itaraparika barayirasa umusore yari yamaze kugera ku mugozi urabe mu kirere urabe niyo ndege iparika nabi agiye kuri misiyo urabe And just like that, nyine gutyo tu was gone. intego yanjye nari inyibuze The normal life that nahise nsubira muri bwa buzima busanzwe nari maze igihe naranze kuzajyamo failure. numvaga koko nsinzwe ubuzima bwo kujya kwicara agakora akazi nk'abandi bana akaba hatuje atari mu gisirikare ntago abikunda ni John Cena yakoze impanuka umugongo ugira ikibazo ngo gwera icyo gihe intego ye yarayibuze we yifuza kuzibera umusirikare yumvaga aricyo kintu kimuha ibyishimo Mason dore imidari bagiye bamuha umwana araza gukererwa ku ishuri aho ngaho umugabo ari kwirebera amafoto ari mu gisirikare madamu ari kumuhamagara dore nguyu mugabo waramutse mwana wa papa ntago wiborosha uri kunuka siko nagoswe nakana akana kagiye ku ishuri ngaka. Okay. You want to drive? Shaka gutwara oya. A few years it's all. Araburi imyaka mike ukajya untwara. Don't forget her seatbelt. Wambara umukandara wa mwana. Buckle your seatbelt. Kaza umukandara. Please. Ndakwinginze. Wave to mommy. Pepera mama wawe ataza kunyanga. Uriya mwana katampepeye. Ni mugabo umubujije. Yazanye umwana ku ishuri bimeze bite? Papa ku ishuri hari agahungu bita Chase. Buri gihe kantesha umutwe. Usiko kaba gashaka kunsoma papa kakankora n'ibindi bintu. Umva kana gato. What tries to kiss you? You're 9. Ufite imyaka 9 bagashaka kugusoma. Ufite imyaka 8. Even worse. None nibyo bibi cyane. But the next time he tries to kiss you. Ako gahungu ni kongera gushaka kugusoma. Throw. Uzaga kubita ingumi mu ngoto. Ingoto turayizi ntago ndi ikigoryi papa ndayizi. Hit him in the Adam's apple. Uzamukubite kuri Adam's apple. Like penises? Ni nko mu ntoryi? Yes. Yes. Just hit him right here. Uzamukubite ingumi mu ngoto niyongera kukumenyera. Don't make it so he can't breathe for a moment. Kugira ngo ananirwe guhumeka. Like hitting him in the penis. None se nyine ubwo urumva atari kimwe no kumukubita ku gapipi papa? Yesu Kristo. Yes. Yego byose ni You can do that also. Uzamukubita ubonye sawa. Okay, we're tubyara baza basoma sha. Mwana uzamukubite. Ngo nagahungu bita Chase. Abwiye umwana ngo azagakubita kica ahubwo. Learn things. Do. So I told them. Je narababwiye. Hano hari umugabo. Can't charge me those. Je barabwiye ngo ayo matelefone yose ntago bayanyishyuza ngo nyishyure. I don't even know any of those numbers. Izo nimero sinanazizi sinjyoze yamagaye. Leave me alone, man. Ariko banze kumva uwo mwana. Ya Jean, umugabo asigaye ari umwavoka. None. So you want shaka kumakazi to argue with kugira ngo nge kuburana n'iyo company yitumanaho.
Scott. Scott yaje dore ngo Scott Cover boy. You have my word. I will make this all go away. Njyewe ndakubwiza ukuri bino birego biraza kuva ntago bari kwishyuza zino telefone. Can I give you a retainer? Mbe ngwaye avances, mbe utayemo ibiceri. Maybe just 500. Mbe ngwaye nk'amadolari 500 wiyibitseho. Oh my gosh. Nebe. Thank you. Sawa, numwavukano ariko kano kazi nagakunda kabamo amafaranga baramwishyura neza. Ariko bino bintu naga bikunda hari abantu badakunda kwicara muri office bicaraho gusa. Wiyikundiraga igisirikare nuko yakoze impanuka. Yeah. You don't write, you don't call. Ntujya wandikira maniga yawe ntuyahamagara uyu babanye mu gisirikare. Sebastian Ari. Wamonye ariko Christian Slater. Uyu mugabo ni icyamamare. Urakora cyane. I think it's in a suit. I could ask you the same thing. Nanjye nibyo nenda kubaza uri mu dukote. Take on a global communications conglomerate. Hano hari umuntu ubuje kumbwira ngo tujye kurega kampani yitumanaho nibyo mba ndi. I seem to recall you saying that quitting law was the best decision you ever made. Ndibuka umbwira ngo kuva mu bintu bijyanye n'ubwavoka niwo mwanzuro muzima wafashe. Bivuze ngo kuba ubu ngubu ukora kano kazi umeze nk'aho ubugingo bwawe bari kubukanda. Mfite umugore n'umwana nyine mba ngomba kubagaburira no gukora ibyo ntakunda ariko nkabikora. Twese hari igihe dukora akazi tudakunda ariko nyine tukagakora. Ubu se njyewe nanze ya myanya yo hejuru. Kari nabyo nigi. Ngwino nkwereka ahantu nkujyana. Ariko nyine niyo bamamagaye ngo njye kuyobora ministeri runaka mbababwiye ngo buretse. Hari abanyarwanda amafilime bakunda batazicwa n'irungu. Umva amahirwe mu ntesha. Nanababwira ngo mugura abonema mukabanza nkabona ntago muri kubyumva neza. Ibihumbi 4 ku cyumweru, ibihumbi 7 ku kwezi. So what do you think? Tekereza iki? Think you need a lawyer. Ndakeka ukeneye umwavukano. Yamuzanye hano ameze nk'ikigo cya gisirikare, hari indege, hari ibikoresho. Rebi. No babanaga kera muri special force. Muzana hano. CDI. Chicks dig it. Actually, contracted defense initiative. Contracted defense initiatives. Yes. Niko bisobanuye mu magambo ya arambuye ni CDI yacu nicyo kigo dufite. We'll find it, buy it or build it. Twebwe operate in any environment. Twebwe dukorera ahantu hose muri condition ariyo yose. Bega twashinze ni ikigo cya gisirikare mbega niba abandi bashinga ngo ni igisirikare ariko kigenga nyine tu. Dufite abasirikare aho wadutuma hose, dufite ibiturage byacu twitorezamo, dufite ibibuga by'indege byacu, dufite ibikoresho byose. Nafunguye ino company imyaka 7 ishize. Ntabwo nari nzi ko ino company wayifungura. Ni byiza ariko kuri wewe. Natangiye nkorana na leta z'ubumwe za Amerika, njya gukorana mu Burayi, njya muri Aziya, ubu muri Amerika yo hepfo. Twebwe ubu ngubu tuba dufite amakontra y'ibihugu bitandukanye asaga 80% ku buryo nta kibazo tugira. Security work's always been a bit dicey for me. It's like a thin line between mercenary work, yeah? Bino bintu mukora bya private security mba numva bimeze nk'ibyo gucuruza ba mercenaries gusa. Bega bana bameze nka za zindi cyumva ngo ni za Wagner Group. Usanga ari ibigo byigenga na leta z'akazi cyane abandi bantu bakabahamagara ati turabakeneye. Muturindira umutekano. Tons of ex-military, a few cops. Abahoze ari abasirikare, abahoze ari abapolisi, abahoze ari intelligence bose baraza tukabaha akazi hano. Don't ask, don't tell. These guys are bano basirikare ubona nkorana nabo. Colleagues. Nabahatari kandi bakubera bagenzi bawe mugakorana. Oya. No. Oya. Oh, no. De kare. Come on. Mwana. I'm too broken down. Jewe bisa nkaho meze nabi, nta forume ngifite, narafunitse. Mfite ubundi buzima nsigaye ndimo ntago nagaruka muri ibi. That's not the point. But the truth is, broken or not. Umva waba warafunitse waba utarafunitse. Uracyari umwe muri twe. Personal favor. Jennifer Favor nshaka kugusaba. Personal protection. Karaka gato nshaka kugako kujya kurinda umuntu. Konyine kamwe gusubanza ukamfasha. Koroshye. Musa ntago mujya mugira akazi koroshye mwe ndabasi. Ahita shiraho televiziyo. Kuri televiziyo yamweretse wa mugabo dutangira filime bari bagiye kwica ngo ni president witwa Venegas. Uyu aramubona. Uraniwe bari bagiye kwica cyagiye indege yabo irasukwa. Bize ngo uyu mugabo niwe hano indege yabo cyangwa se igisirikare cye uko bari bagiye kumwica. Everybody is welcome to Polonia. Mwese mbaye ikaze muri Polonia.
Juan Arturo Venegas. Juan Arturo Venegas. You kidding me? Uri kunyinisha. You took a job for the guy that killed him. Ngo wemeye akazi ko kurinda umugabo nk'uriya watwiciye ikipe. Him in the first place. Twakabaye twaramwishe mbere. Dude, chill. The job isn't for Venegas. Ariko akazi giye guhanagara ko kumurinda. Journalist who's going to interview. Akazi nako kurinda umunyamakuru kazi ugiye kurinda. For make sure she Nakugiye go interview uriya mu president Venegas. Died because of that guy. Inshuti zacu nyinshi zarapfuye kubera uyu mujinga. You don't have to tell me. Hagari ngombwa ubimbwire. And look, if he were to get hit by a bus, I don't think anybody would be too upset about it. Believe me, I'd love to do it myself, but Iyo baragonzwe n'imodoka ntago twari kubabara. Right now- Ariko wabikoze dore n'uriya mugabo. must in and out of Paldonia Hari umunyamakuru wahawe akazi ko kujya go interview uriya mugabo muri Paridonia ni igihugu cyitwa gutyo. for this. Listen, I'm trying to break into the personal protection racket for Ndi journalists. kugerageza kureba ko uwo munyamakuru yajyana bodyguard, uwo bodyguard nshaka ajyana umunyamakuru ni weho. Up, okay? Kamurinda gusa nta kindi. Venegas is sending a Nta ndege twoherezayo nta bikabyo mu kugenda ukarinda uwo munyamakuru gusa agakoresha interview uriya mu president mukagaruka. Uragenda wabaye yantarewe. brand says you are. Ndaguha ibihumbi 20 kuri ako karaka gusa by'idolari. This year Umunyamakuru ninde? of the International Journalism and Umunyamakuru w'umwaka Wellington. ni Claire Wellington. Niwe tugiye guha award y'umunyamakuru witwaye neza uwo mwaka. Dore umunyamakuru agiye kujya kurinda umunyamakuru w'umuhanga cyane. Ibihembo ahora bitsindira buri kanya. Hakura nanjye nyine nk'umusobanuzi w'ibihe byose ubona buri kanya ibihembo ibikombe iki n'iki. It's about the truth. I share this with all the journalists. Facts. Twebwe turi abanyamakuru bakorera ku kuri kandi ku bimenyetso bya nyabyo nizo ndangagaciro zituranguye kwiga ku munyamakuru agiye kurinda. Komeza kureba amavideo y'uyu munyamakuru. Make a major story. Umva kubera iriya nkuru yabaye yihuse cyane. Perform my due diligence. Ntago inshingano nasangiye nazubahirije neza. Fact checking. Maze gusuzuma ukuri kwa nyako. My sources. Ndetse naho nakuye amakuru. My position here. Baye neguye ku mwanya nari mfite muri iki gitangazamakuru ari kureba umunyamakuru ugiye gukoresha interview president ari kumwiga areba amakuru yagiye amurangwaho. Yavuye ku kazi agaruka ku ishuri yasanze mama yifashe nk'agakombe n'umwana. Mama nimba yaje ku ishuri ate? So, how's everybody doing? We mumeze mute? Dore ukuntu bamureba. Abona birakaze. You told your daughter to hit a boy in the throat. Gute ubwira umukobwa wawe ngaze gukubita umuhungu mu ngoto? Is a lawyer. Papa w'uwo mwana w'umuhungu umukobwa we yakubise. Usikari umwavoka? A real lawyer. Avoka wa nyawe ari kuve kuri utari umwavoka wa nyawe umva gasuzuguro k'umugore mu rugo. Worabwira umwana ngakubita umuntu umwana amenye bya bintu yagiye akabikora agakubita gahungu mu ngoto. I can't. Abana barumva. I'm not. None se ngiye narabyaye ngo bajye baza basomagura. Urabizi ugiye kwahukana. Busotse ube wahukanye ujye kwitekerezaho. Hanze niko bakora. I'll go to my mom. Cyangwa reka mfata umwana kasi twahukane tujye kwa mama. Oya, ngerekana ahukane. Mwamwihaye igihe cyo kubitekerezaho kugira ngo muticanira mu nzu cyangwa gatongana. Bano bantu baba baradusize cyane ku buryo badashaka guserera ngo bakubitane ibikombe n'amapano ya. Iyo musere kuri mwarakubwira ati ugiye ube witekerezaho cyangwa mbe ngiye kuko urakabije gake gake. Ariko mwe n'ugutaha umugore yashyuhije ubutahita bugusukaho. Naje kwicara hano. Building a cruise. Kora iki? Ndi kubaka ubwato. Kana kare yakamwe ngo akubita umuhungu menya kamukubise ngo igipfunsi mu ngoto. Umwana ahera umwuka. Arata wakoze neza. Nge se narabyaye ngo bajye baza basoma. Ngiye kuba ngiye mu kazi. Snow globes where you going? Aho ugiye se bagira snow globes. Twa tuboro tw'abana tuba tumeze nk'imibumbe hejuru. Uzanzanire. Papa ngagiye kuba agiye. Gusa hari n'akazi bamuhaye k'ibihumbi 20 by'idolari. What do you mean you're going out of town for a few Uravuga iki ngo ugiye kuba uvuye muri uyu mujyi iminsi mike? Yeah, Sebastian. Nabonye akazi. Sebastian ari yamaye akazi. days? You just said a minute ago that it Naho was si byo bwavoka. Si wavuze ngo sinde umwavoka wa nyawe. Akora akazi nyabaki. pretty easy stuff. Nakazi koroshye ko kurinda umuntu nko kuba yanari karakaza akora ko guhagarara inyuma y'umuntu gusa. Killed and leave our daughter. Kari burasa abantu utari bubakubite. Just let me make this money, okay? Ngiye gukorera amafaranga. Know how unhappy you 20 wahagaze inyuma y'umuntu wamurinze gusa. Hagara by'idolari. to be me. Ni menshi. Knowing that I'm the life you settled for. Jenny, Nubundi buno buzima ntago bukunda. You should go. Ahari koko genda. Maybe that's what you need. Ahari menyera icyo ukeneye. Fix yourself. Kugira ngo ubanze usubire ku murongo ukemura ibibazo nawe ubwawe ufite. Uyu mugabo nubundi we yikundira akazi katarako kwicara hamwe abayiruka bari mu bintu bya gisirikare niko kaza akunda. Niyo twatangiye tubwira ati wari wiyumva uri gukora akazi ukavuga ati niko nahamagariwe. Hakaba nakandi kazi ukora wicira goro uvuga ati mana uzama akazi ryari koko kandi abandi bantu bakifuza ubona ari keza. Jewe undi akazi nifuzaga nuko umupasteri umuvuga butumwa.
kuko abapasiteri dufite bari kwica akazi ariko si bose. Rero nifuza kuzibera umukozi w'Imana ariko do kandi mu kazi ntakunze ntimugura abonema neza ni gake wenda nkirira ku maturo nk'abandi bana. Kerea Wellington ari kuri telefone. Uyu ni umufana azana ngo sinyire. Ari kuri telefone kumbe uyu nuje kumurindira umutekano ariko kubera hita afite abayumva ko abafana baza bamubwira ngo dusinyire. Abonye abandi banyamakuru ko baba photographe. Wellington we ntago ndi umufana wawe nturutse muri CDI banyita Mason Petitis. You're late. Wacherewe. Where's the car? Imodoka iri he? This one. Iri hakurikiriye. Help me with this? Ntwaza igikapu. Narigeze ngura umufana wa kigoryiwe. Kumbe ntago mfana ntago mfana Rock. My green beret. Hajana modoka. Right, a green beret is a hat. Delta Force isn't the name of anything but of that. Tanumva muvuga ngo Green Beret Special Force. Wari uri igiki? So where'd you serve? Ukorera he? All the loveliest places. Nakoreye ahantu heza cyane muri Middle East. America, of course. Amerika yo hepfo. North Carolina. Muri North Carolina. And that tan line on your ring finger? Kumbona agira ngo uri mariye se mbona ikizinga cy'impeta. Wedding ring is while we work. Iyo turi mu kazi nago twambara impeta zuko twashatse. Kuko byatuma ujya kurasa ukajya ureba ku mpeta uyitekerezaho. So we're leaving for Paledonia. Tugiye kujya mu gihugu bita Paledonia. Sure. Ari cyo ukiziho? Paledonia is like a Paledonia. Burton movie. Icyo gihugu tugiyemo ni igihugu giteye ubwoba cyane. It's a new one. Nibwo nkibyumva. I have an exclusive interview. Mfite interview idasanzwe. Ngiye gukora na Perezida Juan Arturo Venegas. Amaze igihe adakora interview n'abanyamakuru. With all due respect, do you understand? Byubahiro byawe madanda kumva ariko. Quite well, but nimba unyumva rero. Question is, do you understand why you're coming along? Ikibazo wakagombye kumva neza ni impamvu yatumye uza hano. I guess is not to give my opinion. Okay, cyanzanye ntago ari ukugwa ibitekerezo ndabyumva. Then this will be fine. Aho biraba ari sano utampa ibitekerezo. On Venegas, you focus on making sure. Genda komeza nite kuri Perezida ngiye gu interview. We wite kukuba nta muntu uri bunyibe cyangwa banshimute. Sibyo uhemberwa ya ntare we. Yego. Hey. Kumbe dore wa munyamakuru. Hano hari interview yajyaga korana n'ibyamamare. Live. I'm here with G. Yari kureba no munyamakuru turi kumwe kera yakoraga interview n'ibyamamare ari umwasama none ari kujya gukorana n'abaperezida. Iyo umunyamakuru muginga ari kureba interview za kera nakoraga nkiri kumwe na bamurinda habi babateka mutwe je kureba hano muginga ari kureba interview nakoranaga na bamurinda habi umfa ubu yarakuze ari gukora interview z'abaperezida nibyo byonyine wabonye kuri internet se warebara nta interview z'ubwenge wabonye wareba British passport we boarded in. namenye ko banakwambuye passport y'Ubwongereza. Probably moved here as a kid. Wimukiye muri Amerika uri umwana. For your guesses. Ndumva wanyizeho cyane. By Paledonia. Some sort of. Kuki ugiye muri Paledonia kira gihugu? This might shock you. Impamvu ngiye bishobora kugutungura ariko. Take a degree at Oxford to cover celebrity bar. Ntago nize muri Oxford kugira ngo njye njya gukora inkuru n'ibyamamare gusa. Gas fields in the world. Kira gihugu tugiyemo Paledonia kiri mu bihugu bicukura peteroli ku rwego rwo hejuru. Hemisphere and he doesn't. Ndetse ku buryo uriya mugabo yaramaze igihe kinini ibihugu byo mu burengerazuba byibaza uburyo ayoboramo igihugu cye ndetse n'amakuru yadakora interview n'imwe. Sit here and shut up. Nicara nceceka cyangwa usubize. Absolutely brilliant. None urabona kugeza ubwenge. Kutahita musubiza nyine agaceceka kamubaza. Naga private jet bamanutsemo. Ngiye nararahiye sinzagenda mu ndege. Indege nitwegerane, indege zirimo abandi bantu. Twegerane reka reka. Mu gihe ntaraguraga private jet kandi pasteur yamanuriye katari kera. Dore perezida baje kureba. Perezida ari kurabona kirya bariho n'uburyo atambukamo. Hey! Abo perezida bambara udusutu ukabona bari kugataye, ukabona baraberwa. Paledonia. Uyu nawe barimo. Miss Wellington. Oh, nice to meet you. Perezida Venegas. Dore perezida kona suza umunyamakuru. Her regards. Elia yambwiye ngo ngusuze. My God. Mwana yanjye. You are even more beautiful. Kuri mwiza cyane. Television. Kurusha uko tukubona kuri televiziyo. Perezida ukunda tereta we. Perezida fitirari. Bodyguard atarajya kure baramusaka. Namusanga ni cyuma. Imbunda. I have a permit for that. We mfite uruhushya rwo kubutunga imbunda. Take a selfie. Reka tubanze turya gaserifisha uzi ukuntu tugufana dukunda ukuntu ukora amakuru. Perezida fano n'umunyamakuru. Yewan. It's a little bright out. Hari izuba hano. Huh? Oh. You approve? Da. Yes. Ah. Yewan akagafoto. I'm gonna love this.
aba followers banjye baraza kugakunda kangate kuri IG mu president aratwika ngo reka ngate kuri IG ngo aba followers banjye bari bugakunde. I bought that one. So, Ellie and you were roommates in the university, yes? Weho na Ellie ngo mwariganye ariko muri kaminuza yego tunabana. Well, any friend Okay. Ellie's is welcome in Polonia. Inshuti yose ya Ellie mba narayibwiye ko ifite ikaze muri iki gihugu mugomba kwisanga. She is very happy in Kansas. Ewana Ellie arishimye muri Kansas. Anyway. Kansas ni biki? Where's she married? Kansas niho hana asigaye aba niho yashingiwe ajya kuba Ellie. Not in Kansas anymore, huh? Bad joke? Oh, The Wizard of one of my favorite movies. I should have Baby. introduced you. Mason is Nakabaye namugupresence. Of course. Uyu ni mane kwanje Mason. Mason Petits. Mason Metitis. His finest. Aho aturutse muri CDI niwe wa mbere wabo yahoze ari Special Force. Maison Petit. Mason Petitis. Tamuzi. We do our own research too. Reka natwe dukora iperereza urumva waza mu gihugu cyanjye nakuze. Umuperezida rero n'uwigize nk'umudage. Ariko abafite amakuru yose. Tuyu ndamuzi. Yeah. Indege itari private jet aho kuyicaramo napfa. Ngiye bafashe inzira barerekera Katorori. Dore ngaba uyaje mu gihugu umugabo niwe ugiye umanitse ahantu hose ku mafarasi. Would you like to ride my stallion? Nzagutiza ifarasi utwareho. Oya urakoze. President Venegas, I really appreciate you giving me this. President Venegas reka ngushimire kuba umpaye n'amahirwe yo kugira ngo muri nawe hoya ntari. Say, Baravuga ngo pig must use its nose. ingurube itagira amaso ikoresha amazuru. N'umugani bacu. There are so many wonderful things about my Mu gihugu cyanjye hari ibintu byinshi byiza cyane. for you to share them with the Niyo world. mpamvu ngira ngo nk'umunyamakuru byose ubifate uzabyereke isi yose menye ukuntu dufite igihugu cyiza. Rebe. Hey. Dore igihugu avuga ngo ni cyiza. Urabona tutakirusha isuku n'amataje meza n'amazu meza. Twaragisize nk'imyaka 10 imbere. Perezida agiye ashushanyije ahantu hose. Look, Wabonye? mi gente. Aba ni abantu banjye barankunda barantoye 99% n'abantu bankunda. Kumba abaturage dore ngabo mu nzira. Abana abaturage baramukunda arakunzwe. There is a bright future ahead of us. Hari ahazaza heza rwose y'igihugu cyacu imbere pe. Abana bite n'abana barankunda fata urutoki. Abana bisa nkaho batamukunda. Uyaraseka. Freedom of speech is very Abana iyo bagututse uri president cyane abaturage bakagutuka uri president bigaragaza ko wabahaye kwishyira ukizana. Barabacecekesha kandi ngo yaravuze ngo yabahaye kwishyira ukizana. Bwa burenganzira bwo kuvuga icyo ushaka ngo mu gihugu. Mva kubeshya kumbe ni umunyagitugu. Abaturage nago bamukunda ariko ari kugenda bishya abaturage barampfana. Just confirming, we are still headed to your ranch tonight, right? Harya iri joro nibwo turi bugiye kuri yanzu yawe ubamo. Oya tugiye kubanza muri office mbega muri presidence no tubanje. Ariko urabizi nari bagiye ko hano mfitemo United Gin. one for you. Kamwereke fata karore kawe. One for me. Uyu nagiye guza bamwimikirahure. Akunda United Gin. Toast. Reka tunywe morata. Uyatangira kumira amazi abandi bana bari kunywa United Gin areba. Yarabe twinywera United Gin isha. Arriba. Arriba. Abajo. Abaho. Al centro. Al centro. Pa dentro. Pa dentro. Nimba bisobanuye iki? If you don't mind, Mr. President. Nimba nta kibazo Mr. President. Interview questions with you. Reka ngira utubazo duke mba nkubaza ku byo turi buganiro bya interview. Frase para fallar. Avuga iki Espanyol. Failing to prepare is. Iyo unaniwe gutegura uba uri kwitegurira gutsindwa. Bakomeje imbere bambuka ikiraro cyanye bugogo binjira mu Gatsata. Rebe filime ni convoy itwaye president. Batarajya kuri mama we batarajya kuri mwe mu modoka muzitwaye president bayitamo yarikanga yaramaze igihe atajya ku rugamba atabona ibintu nk'ibu ubwoba buramwica. Mason we kandi ngo niwe bodyguard ngo ni special force ubwoba buramwica. Sasu fire abajepe barabarasa
ujepe bamutamo yagaruwe yagaruye ubwenge yari amaze igihe atajya ku rugamba atazi ibyo ari byo umujepe barashara musunika muri filime avaneyo RPG ibice bijya mbere kure RPG rocket property grenade go azibukiriye baterura imodoka y'inyuma kura yindi shyiramo RPG mwana ahita afatiraho urabe perezida bamuteza agaco urabe imbere bavayo urabizi mugire bambara imikandara barakomeza uyasubira inyuma twaye za modoka nziza zitwara abaperezida yo mama we reba filime wabonye ikiza cy'umukandara Yes. Told you this was mine. nari nakubwiye kakara kanjye ni cya cyuma bari bamwatse Okay, stay here. mwe mugume hano yo sasu do perezida w'igihugu bari bamwishoboje pe babishe uyu niwe utabaye ari ku mugongo ufite ibibazo tabaye perezida w'igihugu What part of stay here did you guys not get? ko nabwiye ngo mugume mu modoka n'iki mutumvaga Oh, my back. Oh. Just. Oh. Okay. Mr. Petit? Okay. Mr. Petit urakoze cyane winyambira wa kigoryi My back. mugongo uri kumurya Yeah, just give me a second. buretse winyambirije Josh? Okay. What the hell just happened? bigenze biti One man's security detail happened. umugabo umwe hano niwe ubaye ni intwara arantabaye Mason, what's going on? Mason ibice bijya mbere Shit show like hano hantu turi ni umwanda ntabwo twakabaye twahaje Oh, for help? duhamagara umusada cyane Safe. Can you believe this? bino wabyizera ni biki Coup d'etat. baginga bashaka kuntera kudeta I'm mad. kudeta cyane I cannot hide from this. bino ntabwo nagenda ngo nihishe nceceke Seems like a great idea, right? nyamara ugiye kwihisha byaba ari igitekerezo cyiza This is not a rebel assassination attempt. ibi ntabwo ari inyeshyamba zashaka kunyica gusa ni kudeta bashaka kuntera Two, you're screwed regardless, so. byakurangireho n'ubundi nkurikije ko nkubona This. bino ngomba kubihagarika I think I just did. Stop the overthrow of my government. jewe uranabaye ariko ntabwo utabaye gukuraho guverinoma yanjye With me. ugiye kuza umerekeze And help me protect. tujyane mu murwa mukuru kuri perezidansi Your people just tried to kill you. abantu bawe bashatse kukwica sibyo So, ibyo rero ugenda ubyikemure ntabwo ngiye ndwana n'abantu bawe ntabwo ari ngewe kurindira umutekano ntumembe one day, you're never gonna need it. I'm with the president of a country in the middle of a coup. umva The scoop. perezida w'igihugu ari hagati muri kudeta barenda kumutera kudeta iyi ni inkuru ya danje yabona viyuzi ko twayikavarinze perezida bashaka kumutera kudeta hano harimo viyuzi kabisa kuraho ikibunda A really big gun. cyo ni igiki ni ikibunda kinini perezida barashaka kumutera kudeta yari kubwira umukobwa ati twitahire erekana n'uyu mugabo afite inyatsi umukobwa atari ko yari arimo viyuzi hano hari harimo inkuru uwo mureke tuvera tugaruke hakurino hano hari akana kari kubyina ni akana gato Battement tendu, aha komeza hano hari ikigabo gihari bon point. ku mano noneho Baby. How's it?
bimeze biti Everyone. bose Yes. Excellent. bamwita Sorry. Matoni Ah, sì. Matoni Sokas turasubira umuntu ariko filime shahirimo ibyamamare siko ntari nabimenye My little swab. do A1 kigabo kibuke muri Equalizer By Enki. cyagukiniye nyinshi Encore. Encore. ongera encore Matoni Sokas Wait. buretse Mason I can't. sinshobora kurenga hano pe I guess we're taking a break. ndakeka tugiye kuruhuka eh? Are you okay, Miss Wellington? Perezida yabakurikiye So, who's trying to kill us? Nobody is trying to kill us. They're trying to kill him. bandi bashaka kutwica twe ntabwo bashaka kutwica barashaka kwica n'umugabo ahubwo tumureke wenyine Bueno, ya sabe lo que dicen, que solo un insecto puede acabar con un país. akantu gato gashobora gushyira igihugu hasi kose No lo sé, eso es lo que vamos a averiguar. ninde ushaka kukwica ntabwo ndamumenya ariko ndamumenya kure y'icyombo bya bifone bya satelite ahamagara uyu bosi wo muhaye akazi bahoze bakora byagenze gute Mason Town, they took out our vehicles. I got us out safe, but imodoka zacu bazirashe bo turi gusubira mu mujyi I got no idea where we're at. ahantu turi nanjye simazi Yeah, she's with me. And umunyamakuru ameze neza What? na perezida turi kumwe Why is he with you? kubera iki muri kumwe About his team. ikipe yireye murinde bro, you gotta get us a ride. yose bayishe ahubwo dukure hano sawa GPS has your position. ndabona GPS nyereka wo muri arabanza arareba mugane mu burasirazuba I'm gonna call some colleagues in the area. I'll get you ngiye picked. guhamagara bagenzi banyu bari hafi baze babatabare babafate May I use your phone? waniza telefone uya But I need to make a call. nkeneye guhamagara I don't care. ntabwo mbyitayo Mason. Tell me why I should do a favor for him. kubera iki umugabo ubundi namufasha I can have you arrested for being... uzi ko nabwira abasore banjye bakagufunga kuri maneko Maybe I pull a coup. wica se mbikwereke Stop it, Mason. Mason rekera Me miras al pasar, ikigo gitangira kuririmba aracyanga pasas por ahí. gutangira filime bari baje kukica Really? Well then, ntabwo nari nzi ko abanyagitugu muririmba Mr. Petit. Mr. Petitis Death. And I am Jesse ntinya gupfa you. nta nubwo ntinya abantu nkawe ndasa Si alguna vez me escuchas de verdad, kiraririmba Hey, entonces tú put y the yo gun down, tenemos que please. saber. Los juntos podremos decirnos que sí. Knock yourself out. Thank you. I'll make it petite. tuvera tugaruke hano signora baraguhamagaye ¿Discurso? Sí. iri ni ijambo ndi buvuge signora muri kiriya gihugu uriye arimo Las luces están bien. La luz está perfecta. amatara ameze neza nyiricyubahiro murakoze generali umuhamagaye ni perezida telefone yawe iri gusona nyiricyubahiro eri presidente niko phone iri gusona halo Jorge No. mwishiko wanje onkere Claro. bisa neza kumbahamagaye muri presidence Con la selva. ndi mwishamba meze uti ¿Todo bien? byose bimeze sawa uyararira ¿Cómo estás, tío? meze ute onkere Estoy fantástico. meze neza cyane Paseando por la selva. ndi gutembera mwishamba Absolutamente. kumwe n'umugore mwiza ¿Esta gringa? Sí, sí, claro. wa munyamakuru cyane Claire Wellington. bamwita Claire Wellington Ah, no, es preciosa. Es simpática, es inteligente. Y mira, está vestida. atakagize umukobwa ukuntu ari mwiza ibyo byo ndi kubyumva kari kuvuga ubwiza bw'uyu mukobwa No, he's describing what you were. ari kuvuga ukuntu umeze n'ibintu wambaye You're a friend of a friend. Yeah, just didn't realize he and Ellie kept in menya ari kubwira nk'umuntu ukuzi wundi the interview. That's obviously why he invited me here. njye yantumiye kubera interview
uyu niwe gutumira umugabo Because I'm not just a celebrity news reporter to you now. we nuko uzi kutanyemera nk'umunyamakuru w'amakuru ariko ndarenze Everybody's asked him for an interview, but abanyamakuru benshi bagiye musaba interview akazibima up for the last decade. yaramaze imyaka irenga 10 adakora interview ninjye yarayemereye kuyikora Why do you think you're here? I'm not totally. urakeka urano kubera iki Sí, no te preocupes, que nos vemos pronto. ntugire ikibazo rwose ntugire ikibazo turabonana mu kanya Acá estábamos todos muy... twari duhangayikishijwe n'aho uri Bueno, que Dios me lo bendiga. sawa Mi tío no está muerto. onkere wanjye ntabwo yapfuye bisa nkaho bano bamugambaniye Nuestros socios no van a estar muy cómodos. abo dukorana ntabwo biri bubanezeze kuba perezida atapfuye bisa nkaho perezida yagambaniwe n'umwishywa we ngo amwice bamukure ku buyobozi Thank you. urakoze Please tell us you have good news. tubwire ko ufite amakuru meza For news. ufite amakuru meza cyane Talking to Jorge, my nephew. vuganye n'umwishywa wanjye Jorge Behind the coup. niwe uri inyuma ya kudeta banteye Good news? ashaka kuntera Yes, it's ni good. amakuru meza ni amakuru meza I love my nephew. umwishywa wanjye ndamukunda ariko ni ikigoryi He just told you? niwe ubikubwiye se He didn't tell me anything. ntabwo abimbwiye Said everything. ariko uburyo tuvuganyemo bimeze nkaho bimbwiye buri kimwe Girl, if he knows that I am still alive. So I told ameze nkaho ari we ubiri inyuma byose him and that we were gonna go to see. niyo mpamvu tugiye kujya kumureba You must always stroke the head that you are going to cut. ubundi umutwe ugiye gutema ugomba kubanza ukawutera stroke mbere yo kuwutema The rebels? No. gusa ngo muri umuntu ari gukora n'inyeshyamba yabo Idiot. inyeshyamba zimufata nk'ikigoryi ntabwo zakorana nawe Capital. none ubwo ninde bafatanije ngo batere kudeta tujye kapito oya Do what you want. wowe ukora ibyo ushaka ujye kureba umwishywa wawe twe turatashye ntabwo tugushinzwe kukurinda ntabwo barinda uno mugabo cyangwa bajye kwivanga muri izo ntambara ntabwo ari byo bamwishyuriye yishyuwe $20,000 by'idolari byo kurinda uno mukobwa agomba kumusubiza muri Amerika amahoro akishyurwa iby'amakudeta n'ibiki byo ntabwo bimureba Need to report this. aya makuru nari nkeneye kuyatangaza uzi views zari ziri For country get overthrown in another. kuba perezida w'igihugu gikennye bari kumukura ku butegetsi Niggas suck you in. He's a textbook sociopath. uriya mugabo ngiye mbona ari nk'umusazi Just read Hannah around. ariko ngiye mbona ari muzima I have. I'm well aware of what the world expects from Claire Wellington at the Jemba nzi icyo isi itegereje ku makuru Claire Wellington ndi butangaza family, relationships, my life, naje muri aka kazi meza nkaho ntambye igitambo cy'umuryango wanjye n'ibindi byose nakundaga celebrity man caves. ni benshi bagiye banseka ngikora inkuru z'ibyamamare ziraho zisekeje Hoped. none nari ngiye gukora inkuru nziza iri bunsubize ikuzo None. yanze ko mwerekeza ngo ajye kwikorera inkuru ya kudeta Sebastian. Sebastian We got a call from your boss at CDI. Heard you needed a lift. umva tukwereje kajugujugu ije kugufata I have 2 minutes for you. mu minota itarenze 2 uraza kubona ikipe Set the bird down. Yo. byanu bashobora kuba bakubona sawa GPS? You're heading straight for it. Can't get here fast enough. We'll be standing by. sawa turyamiye amajanje turayitegereje Sit tight. We're getting picked up in a few minutes. iminota mike baraje badufate You sure we can't stay? Oh, I'm sure. kuko ntabwo ushaka ko tuguma muri iki gihugu ngo twikorere inkuru oya inkuru tuyireke Going to Starbucks with free Wi-Fi or something. genda kwambutsa umupaka ibindi byose urabikurikirana tugeze ahantu hari wifi Can't get a Peabody if you're dead. What about Venegas? You think he'll be okay? urakeka perezida dusize araza kumera neza ndamwiyamye nashake namere neza Is your deal with him? ese mufitanye ikihe kibazo we na perezida Venegas kubona yanga uriya mugabo bakiro hari indege yaje bebe kayijuguru Smell the free Wi-Fi now. nangiye guhumurirwa kajugujugu yahise isiga abasirikare yo ihita igenda leta abona ni ikibazo bino bintu ntabwo ari byiza twirukanga kajugujugu yakaje kabatwara isize abasirikare riruka iyi filime hey.
bebe yeah masasu yeah yeah le film yeah mwishamba come on fajya Embrace the suck. cha mu mazi Dece yaje yo akazi ke no kurinda uno munyamakuru cyashaka gufata ya nkuru se sha wapipe nabivuyemo iby'inkuru birorere nitahira amahoro gabo baje Dece yagombaga kuzisha kubakura hano none bari kuraswa bimeze bite Baby. Yeah. Shit, he's going for another round. Stay put. Do. Yeah. Dece arayibara mu gipimo cy'ikibunda kinini. Bebe. Rimwe. Nongera mazigi atarasa. Yeah. Tell me you got that. Kobwa ari gukamera iyi nkuru nayo ndayishyira hanze. Kobwa yari ari kwifatira inkuru. Do. Yo. Mason. Mason we abuze Mason. Bagabo baje. Babanyamwuga. Bazi ibyo bakora. Yeah. Mason? Mason? Not Mason. Nagari Mason. Nagari Mason reka nshisheni. Baby. Simba hano. Exciting retreat is such a good idea. Kwisha ku giti menya ari igitekerezo cyiza.
Do mutwe uretse do kuramo bose ni babi do pfunsi katururi yo. Are you okay? Listen is. Do you need help? Cheneye ubufasha oya oya. Yo. Baby. Katururi. Yo. You good? Suddenly, I'm very glad I paid you to tag along. Yeah. Mason! Mason! You maya! Shiramu. Film. Where is Venegas? Venegas ari he? Sasu. Venegas ni bashakaga. Sasu. You maya. Yarahari. Here. Dihan. Dihan. Sa jingo shaku. Kunich. Miss Wellington. Miss Wellington. I am so sorry for the Mon Pepe. Perezida afite akantu kirari. Kikigori. Come from? Turutse. From behind that tree. Inyuma ya kiriya giti. Not literally. Ntago ari icyo nsobanura. It's up the hand cannon. Ubundi ni igice ufite mu ntoki. Juanita? Juanita? What kind of egomaniacal psycho? Urumva naba ndi musazi nyabaciwe wiyemera natunze imbunda ya zahabu. Simunyita umusazi wiyemera naba ndi musazi nyabaciwe wiyemera natunze imbunda ya zahabu. Kandi koko birumvikana. Gracias por tu ayuda. Urakoze kubwo kubudufashije. De nada, señor Petis. Urakoze gushimira Signora Petitis. Kumbe dore mubyare washaka kumurangiza nguyu. Washaka gutera kudeta. Atentos. Hari izindi zahise ziza. Nubwo bukudeta. Wajano. No. Colonel Co-host. Colonel Co-host. General Vasquez. General Vasquez. My clients are very disappointed that you Abakiriya banjura babashe cyane kuba onkere wakiri muzima atarapfa akabateje ibibazo. failed to kill my uncle. Certainly our Abasore bayohereje no bananiwe kwica onkere wanjye. My clients need assurance. Abakiriya banjye bakeneye kubizeza neza ko remains secure. Ko amafaranga bashoye muri iki gihugu atari buze gupfa ubusa. Uranyumva? Gute kudeta bananira kandi yarabayishoyemo amafaranga no mu gihugu byiza. But one man dies instead of 1,000. Urabona byibura apfuye umuntu umwe kurushwa hapfa ibihumbi. Mashyamba. Mashyamba niho bakiri. Bebe. Yo. Akira. Murakoze. Amazi yo kunywa akayoga mu maso uyu muginga ziko dufite ibibazo n'urugendo rurerure. Well, this is just Charano. Awesome. Bini byiza. So how'd you get wounded? None se wakomeretse ute mu mugongo? So you've been favoring it. Nabibonye ukuntu umugongo wawe witaho cyane unakubabaza. God, I'm sorry for trying to have a human moment with you in the middle of a jungle where we could die at any second. Namva ko nono wanganiriza ubwo turi ahantu mu ishyamba kanye kari kose umuntu yanapfa. Kandi kari karamubwira ngo nigashaka kavugisha ngamenye icyamuzanye. I got injured. My back hurts. Ndi kugenda nza gukomereka mu mugongo. Mu muhanda mu muhanda. Nakubeshya. My last mission. Nakubeshya ni kuri mission yanjye ya nyuma. Meruka gukora. So you're married?
or were married. I didn't quite follow with the ring thing. Yes. Probably separated by now. Madamu wanje ubungo tumeze nkaho twatandukanye. I am a normal day-to-day life. Genda umuntu ukunda gukora akazi nk'aka kurusha uko nahora mu kazi nyine ka buri munsi k'abakozi basanzwe. Sucked. I got low. Gusa naje gukora iyo mpanuka bituma nsubira muri ako kazi. To figure out how to become a lawyer. Bitanjya kuba umwavoka. You're a lawyer? Uri umwavoka? Nabona guri icyamba unsakiraho cy'iki bodyguard. Umukobwa yarumiwe. Umugabo yaranize yamusuzuguye azi ngo ni bya bisore birinda umutekano biraho bitanize. Make me feel more normal. Gusa akazi k'ubwavoka singakunda kano kazi niko gatuma numva ndi umuntu muzima nk'abandi. So you got into private security. Uze ngo noneho muri iyi minsi wagiye gukorera bari abantu bakora ibintu by'igisirikare cyigenga yego. 5. Yo bamuhaye misiyo. 3 days. What? CDI said you were there. Ari maze nk'iminsi 3 nyine CDI nsubije mu kazi. Kandi CDI barambwiye ngo uri umusirikare bafite urenze abandi. I think you got your money's worth, right? Fa kuba narashe indege ndakeka amafaranga wishyuye ugatapfuye ubusa nagutabaye. That's pretty damn cool. Yeah. We should go around. How rude would that be? It probably isn't safe. He's very safe. Welcome to Sabrina. My home. Murakaza neza muri Sabrina. Iki nicyo giturage cy'iwacu. Aha niho mu bantu banjye. Hamwe nyine president aba yarakuriye. Yabazanye mu Gatsata. La Panesto! Cyo kirimo isi shamba nanacyumva. Hey. Yeah. President niho yahungiye. Imagina kusa chaski, señor. Ewana musa kaje gufatwa wibagirwa amaniga yawe niko bari kumubwira. Nesto Sandoval. He is the leader. Ni inshuti yanjye ya kera. Niwe mudugudu w'inaho uyoboye igiturage. Ya mudugudu irari. Bano bagabo bina bafite irari. Mumpepe. Ibigabo byano byose bifite irari. President Menyano yakuriye harangwa mu muco wabo hama makano k'irari. Uri mwiza kurusha kuri televiziyo sha. Menye abantu bose bakunda n'umukobwa makuru ye. Tatatai. Yeah. Baraseka. Kiraba ari kumwe cyo kirasekeje kineye ubwo. Some funny, I guess. Avuze ngo iki? This is Pepino. He is the son-in-law. Uyu ni Pepino. He will give us a ride into town. Yashakanye n'umukobwa w'uyu mugabo mudugudu. Yes, my son. Nobody travels this region of the country at night. Nta muntu ujya muri kano gace. Consider that niyo baba basirikare nta muntu ujya ubasha kuhagera. Mujye gukaraba ayo maraso yewe niyizirire mu mbibiri ba mudugudira riri mu mudugudira. Hari ibihugu busangira riri mu muco. Baje kubanza kwiyuhagira. Badutera umwako. Muraho. Kumba umukobwa avuye kugana na president avuye kogera hirya. We nta soni agira ari bukorere. Mbega tatuwaje nziza ari gukora cya president cyo gihagaze nta soni gifite bakirebe. Petit alors. Ndabona utari mutosha. We do the interview? Dukore interview noneho. Umukobwa yari president nta soni agira yana. Niki se mutazi sha Cyo kore interview sha uri president. Niko. Bano barumiwe. So what do you want me to do again? Just a standard 2-shot. Nabizi interview turayikora guterera. Then basic training. Just to make sure we're both in the. We icyo ukora ufata iyo telefone ubundi udukamera interview nyinshi zisigaye zikoreshwa amatelefone. Byaroroshye. Telefone rega ziba zihenze zigura amamiliyoni n'amamiliyoni. We're rolling? Yeah. Turimo neza muri kamera cyane. Basho gukora interview. Vegas, thank you for speaking to President Vegas reka ngushimire ko wemeye kuma interview. Transpired over the past 12 hours. Bidutwaye hafi amasaha 12 turi mu kavuyo twirukanka. The opportunity of speaking. Kanange ngushimire kumpaye amahirwe yo kuvugana nawe wa mukobwa. Earlier this morning you bidatsinze isi yose iraza kumenya ko attempt that resulted muri iki gitondo warokotse abantu bashaka kukwica warokotse kudeta.
ndetse ikipe yakurindaga igapfa birababaje ariko nibyo Behind this attempted coup. ese urakeka ninde uri inyuma y'iyi kudeta bashatse kugutera Our land and its mineral resources have been exploited by ubutaka bw'igihugu cyacu hashize igihe kinini abanyamahanga bifuza kuza cyangwa ibihugu by'ibihangange kuba byadutwarira ubutaka bwacu long time. hashize igihe kinini pe That these outsiders have propped up my presidency. ndetse rero kubera ngiye ntifuza cyangwa se najya nemerera abanyamahanga kuza ngo igihugu cyacu ibiri mu butaka baze babitware babikoreshe mu nyungu zabo niyo mpamvu abanyamahanga bifuza gukorana n'abantu bo mu gihugu cyanjye ngo bankure ku buperezida I turn my back on my people. ariko sinatera umugongo abaturage nyoboye Yes. yaba CIA ya leta zunze ubumwe za Amerika yaba CIS Only a tool bose ni ibikoresho like me in countries like mine. biba bishaka gufata abayobozi nkatwe ngo bidukoreshe Be in the hands of CEOs kugira ngo imbaraga that make billions. zibiri mu butaka bwacu babasha kuba babiha abo bantu b'abanyemiliyari zabo bafite amakampani akomeye cyane Resources. babibyaza umusaruro wabo So the je nanze ro kugurisha ubutunzi bw'igihugu cyanjye buri mu butaka Your life? abo bantu niyo mpamvu bashaka kunyica The attackers seemed like professional soldiers. abatwatatse nabonaga ari abanyamwuga bashaka kukwica Right there. babaguze Think an assassination attempt is scary? urakeka biriya bintu biteye ubwoba byo kuba bashatse kunyica Try telling the CEO of a global energy company uzagerageze utuke CEO w'ibigo bicuruza amapeteroli to go fuck his mother and what ubwire ngo ajye kuryamana na mama we percent by the end. uzarebe ko ubukungu bw'igihugu cyanyu butahita bumanukaho 70% ugihamagara rimwe The second chance. iki gihugu cyacu cyahawe amahirwe ya kabiri In my fist are lanthanides. hari icyitwa lantanides Rare earth metals that are the ati ibyo ni amabuye y'agaciro asangwa mu butaka component for every new technology. ayo mabuye y'agaciro asangwa muri ubutaka bwacu niyo akorwamo ibikoresho byose bya tekinoloji Cell phones, telefone tablets, tableti cars, MRI machines. imodoka za electrique Machines. imodoka amamashini ya MRI yari bakoresha kwa muganga ayo mabuye mbega meze bakoramo n'ibyuma niyo akora bino bintu by'amatelefone ayo mabuye njye numva ngo no muri Kongo barayahacukura menshi cyane Operations they want to exploit our new resources. ibihugu by'amahanga rero It's worth. biba bishaka kuza bigatwara ayo mabuye yacu y'agaciro mu nyungu zabo Trying to kill me. mbangiye rero ubutunzi bwacu ko bazajya baza bakabutwara niyo mpamvu bashaka kunyica ngo bansimbuze umuyobozi bashaka Osmos. uzajya ubaha ubwo butunzi niko biriya bihugu bikora Mi promesa y mi legado. ariko isezerano nahawe abaturage banjye n'ibigwi byanjye Será ibiri mu butaka exclusivamente. ugomba kubikoresha neza kugira ngo bigirire akamaro binateze imbere igihugu cyacu ntabwo bigomba guteza imbere ibihugu by'amahanga by'ibihangange wabonye ariko umugabo akunda igihugu cye n'abaturage be ariko ibihugu by'amahanga by'ibihangange byirirwa bivuga ngo ni umunyagitugu buriya uzitonda buriya abayobozi benshi badakora ibyo biriya bihugu by'ibihangange bishaka babita abanyagitugu kugira ngo mwagiye mubona abo ba Kadafi bitwa abanyagitugu bakahita banicwa ubu Libya muri kubona hiri abantu bigiraga ubuntu bakabaho ku buntu bakivuza ku buntu bakigira ubuntu ariko igihugu ni amatongo abaturage nabo barabwiye ngo umuyoborwa n'umunyagitugu nabo barasara ngo ni umunyagitugu ariko ubu bari kwicuza ati cyatugarurira uwo muntu twitaga umunyagitugu Kadafi bamukura he wapi nakwereka perezida yaje hano kwibyinira bari mu baturage be yibyinira yasahinze katururi Gaje kuryama You don't have to sleep in a chair, Mason. ntabwo ari ngombwa urare mu ntebe Mason Wanna play a game to see who gets the bed? dukina umukino turebe ninde uri burare ku buriri undi akarara mu ntebe Okay. so What this is, I'm gonna be in trouble. umukobwa avuye wabonye tatuwaje iyo ni mandala They got it in India. wayiteresheje mu Buhindi Trip. wagiye mu kazi Okay. okay Okay.
Yeah. This Hano hari n'indi mfite. Latin. Handitse mu Kilatini. She flies with her own wings. Handitseho ngo uriya mukobwa agurukana n'amababa ye. Icyo ni Kilatini. Isawa. I got it a few years ago. Iyi sato nayiteje imyaka mike ishize. Fine. Nyibutsa ko ibintu byose bizamera neza. Do you need that reminder? Aside from being here with an inexperienced bodyguard and being hunted by mercenaries. Jewe ndaka kazi ndimo nago nari nkamenyereye ko kuba bodyguard kuhigwa n'abamercenaries. Munyamakuru. You see that? Ni indi tatuage. Yep. Anarchy. Iyo ni anarchy. Not believe in any form. Nyine byuko umuntu nta buyobozi yemera na bumwe. Nayishizeho nkiri umutineja, nkiri umutini, numva ko nta leta n'imwe yanyobora ngiye ngomba kubaho niyobora. Got me into journalism, you know. Ubwo naje kujya mu itangazamakuru. Governments to get to the truth. Ngerageza kujya mpangana n'amaguverinoma kugira ngo nge ngaragaza ukuri ngushyire hanze. Yeah, of course. Ndakumva. I came here for the chance to confront a dictator. Je nari naje hano ngira ngo n'umunyagitugu nkuko bari bamubwiye zamushyira hanze ko ari umunyagitugu ariko nabonye bitandukanye nuko ari umunyagitugu. Little bit for my. Ariko abantu bavuga ngo umuntu n'umunyagitugu ariko atari byo. Now you tell me something. Ngambwira. Uramuki. Twarabamenye. Nagire. Are you enjoying this? Bino turi gukora biri kukunezeza. My job. Ngende gukora akazi kanjye kanze. Yeah, me too. Nanjye ndi kugakora. I can't. Sinshobora. Twarabamenye. Wanditse. Yeah. Mureke twarabamenye ndeka. Twarabamenye. Ibi bintu bishobora abasore bake ndimo. Amaninja araduhagurukisha tuzajya tubahakanira. Get that, Mr. Petit. Saura muki. Babonye ukuntu dukwiye kujya twitwara muri iki kinyejana mumenye agaciro ariko kanya. Yo. Morning. Mwaramutse. We gotta go. Dufite kugenda. Hagutinda. You're still not going to let me go to Puerto Santiago to tell this story, huh? That's a negative. You got your exclusive. We get you to say. Mureye wayibonye president mwakoranye interview none ubu twagenda. Enough? Cyakuzanye wakibona. Story? I mean, yes. Cyenda cyafite inkuru nyinshi ariko zo kuvuga. Side, but it could still be dismissed as the rant. Wabona ariko hari ibindi bintu atatubwiye nabyo twari dukeneye. Revolt. Mukobwa aracyashabye. The world has always been largely apathetic towards my country. Isi ndabizi igihugu cyanjye gifata nabi cyane. But not my people. Ariko ngiye bamfata nabi sinshaka kubafata abantu banje nabi. Puerto Santiago. Uyu munsi ndajya Puerto Santiago. My people. Kugira ngo ndwanirire hazaza heza abaturage banje. Visions of saving your people to the back burner and not getting us killed to the front burner. Wegenda rwose utabara abantu bawe nibashaye bakwica nanjye ndatabara uyu mukobwa. Mason wazanywe n'icyana. Yes. Why are you here in Paldonia? Kubera icyo waje hano muri Paldonia. For her, to protect her. Kurinda uno mukobwa. That's why you think you're here? Niko bitekereza ko ari impamvu hano. For such a cynical man. Waba uri umusazi. Naive, Mason. Mason bitekerezo neza. All places. Ibaza ahantu hose kira kigo cyagiye cyohereza abantu kuwarinda. The question is why, Mason? Ikibazo kukerewe bahisemo ngo uze hano noneho kuri harindira umutekano. Nawe byibaza impamvu bakohereje hano Mason. Nabonye uzi ubwenge umugabo asa nk'uwanariza cyane nubwo abayigize nk'umusazi. Abari mu baturage bikinira football ariko ibihugu by'amahanga bimwita umunyagitugu ariko abavuga ati abaturage banje nta muntu ugomba kubakoraho. Yaje anafata telefone. Magara boss we. Yo, it's Mason. Hey Mason. Yego Mason. Okay, I'm freaked out here. Yeah. Mfite ubwoba. It's a story, bro. You sent me that roll over. Kuki wanyohereje hano? The mess to handle it, because I like own. Hari ibibazo byinshi birenze ubushobozi bwanjye. What are you talking about? Vuga biki? Man, you really gonna try to convince me you sent me down here randomly to meet the guy? Urashaka kunyohereza hano ukumbwira ko wanyohereje hano ngo nze nganire cyangwa ngo mbe ndi hafi y'umugabo wishe hafi kimwe cya kabiri cy'ikipe yacu. It should be great. Biraho gusa bisanzwe. Bwira impamvu wanyohereje hano. Not what you think. Uko bitekereza siko biri Mason. I love you like a brother. Urabizi ndagukunda nk'umuvandimwe. One thing I can't figure out is why you needed me down here. Kuki watumye nzana? They wanted you to dispose of him. Bagira ngo ujye aho ngaho wica uwo muperezida.
Kill Venegas? Yica Venegas? Yego. One of his bodyguards was going to get you a gun. Umwe mu barinzi be yagombaga guha imbunda akakwinjiza mu cyumba perezida araramo ukahita umwica. Take out the guy who killed our brothers. Wibuke ko ariwe wishe abagenzi bacu bari bari mu ndege. He was hip to it and he jumped the gun. Nawe rero ugomba kumurasa ukamwica. I thought there was going to be a coup. Seb, what kind of insanity you got yourself into? Ibyo ni biki wijyanye? Security contract. Ni kontrabando y'umutekano ariko ikubiyemo no kwica mu perezida. Hari igihe ura n'abantu babi bakakubwira ngo nibyo uzabikora. Who are these people? Who pay? Abo bantu ni bande bakwishyura? Africans or contractors too. Abantu badoye kontrol muri South Africa. Interview happened. Nibwo bambwiye ngire interview tuyipange ya Wellington. You want to take control of the Lanthanides. Right. N'abantu bashaka ko bakontrola Lanthanides. Amabuye y'agaciro batubwiye. Venegas uze kumurasa. Ubikore kubw'igihugu cye ayoboye n'abari umunyagitugu no kubwa abaturage afata nabi ndetse unabikore kubwa abagenzi bacu yishe mu ndege. Basi bamwohereje ngo kwica n'umugabo kandi we yiboneye ko n'umugabo atari umunyagitugu. Ageze no kumutabara. Khan. Hello. Hello. Honey? Honey. Hi, Daddy. Bite papa. Yeah. Hey, I just wanted to tell you. Nashaka kubwira. Love me so much. I love you. Mama ndamukumbuye ndamukunda nawe ndagukunda papa. Mommy is sad. Ariko mama yarakaye. Yeah, I promise I'll be home soon. Hey, is mommy there? Can you put mom on the phone? Mama arahari ngo mume kuri telefone. Okay. Umva. But she told Grandma. Mama namwumvisha avugana na nyogokuru. Talk to you again until you get your shit together. Yavuze ngo ntuzagaruke mu rugo ngo utarabanza kwisuganya ngo umenye icyo ushaka nimba ari ukubaka cyangwa atari ukubaka. Ikamushyira telefone nabumvisha na nyogokuru bakuvuga. Nakana. Bana bajya Mason? Mason. Where are you? I'm just Uri he? getting Casey something. Hari ahantu ndi. I just wanted to say thank you for sticking with me through all this and that I love you very much. Nubwo ndi muri ibibazo ariko nashaka kubwira ko ngukunda. Okay, I mean, you're kind of scaring me with that. No, it's don't worry. I love you. Nakunda. I love you too. Nanjye ndagukunda. So much. Kandi cyane. Please just come home. In one piece. Ndakwinjiza uze gutaha uri muzima. I'm on my way. Okay. Ndi mu nzira pe, ndi mu nzira. Hari mu nzira. Imana ishimwe ko umugabo wanjye ni muzima. Madam. All right. So you walk into position, right? Perezida ari hano. Position right. Ewa none uhita wikora utuntu nk'utu tw'utumara inyeri none uyu mugabo ahorana ibyishimo. Mason yaje arakayishaho. What? We're leaving. Turagiye. Wait, don't give me a reason. Kubera iye nta mpamvu nguha. Batarajya kure. Batarajya kure hari izaje bano bahita bambuka. Hey! Arabaje. Bano nabashaka kwica n'umuperezida. Igihugu bakagishyiraho umuntu uzajya ukora ibyo bashaka. Ari amabuye y'agaciro muri iki gihugu ahambaye bakabasha kuyageraho neza. Where's Venegas? Venegas! Baje. Dude, stop following us already. I could say the same thing to you, but I have Katururi. Mi amigo has a car. Come on. He he dicho que dónde está el presidente Venegas. Perezida Venegas ari he? He dicho que dónde está el presidente Venegas. Navuga Perezida Venegas ari hehe? Esto Sandoval. Que dónde está el presidente Venegas. Que dónde está el presidente Venegas? Kamutam. ¿Qué pasa por aquí? Ribazanana. Umva iyi modoka niyo muri bucikiremo. Sí, señor. Ntabwo ari imodoka ni bya modoka by'amafuti bigenda gahoro. What are we gonna do with this thing? Iriya modoka ntabwo yakwiruka irirutwa no kwiruka n'amaguru. Hey! Bano basa kureba ibyo ari byo. Perezida itavayo. Mureke nikigende. Perezida yabonye bari kubangamira abaturage be diso urabona ko uyu mugabo akunda abaturage be koko nkuko yabivugaga ajya kwitanga barika abaturage be. I hate you.
You're looking for Venegas? Venegas mushaka? Here is Venegas! Venegas ndi hano. Can you ride? Uzi gutwara ifarasi? Nagerageza. Biranga. Get on! What? Get on! Uri ifarasi wa mugigo. Ntago nzi gutwara ifarasi. Ko nabonye amafoto uri ku ifarasi. Zira ni Photoshop. Ngo zira ni barashayurira ifarasi. Baramubona. Yo. Ready? Hey! Hold on my waist! This isn't weird at all. Let's go! Yeah. Go now! Hey! Hang tight! This way! Hey! Bakurikiwe. Follow me! Umukobwa parika nabi. Hey! Baramuzenguruka. Hang on! Katururi. Gumaho muri. Umukobwa arafashwe. Hello, Miss Wellington. Miss Wellington biti. I call you Claire. Cyangwa ite Claire. Bano bageze hano babura umukobwa. She was right behind us. Yaraturi inyuma. Umukobwa baramutwaye. Don't worry. Ntugire ikibazo. For her, if I'm still alive. Ntago bamubabaza mu gihe nyiri muzima ninjye bashaka. Santiago. Excellent. Birasa nkaho tugiye ahandi washaka kujya. Wereta Santiago. Bahita berekerayo. Yo. So you take money to make private wars? What's that like? Bivuze ngo baguha amafaranga ugateza intambara ahantu. I would, but I seem to have been kidnapped by mercenaries. Bisa nkaho nashimuswe na ba mercenaries. From the worst dictator this continent. Oya turi kugerageza gukuraho umunyagitugu nuko batangira kukwita kubera yabimye amabuye y'agaciro. Ari kumwita umunyagitugu. Our group has been contracted on behalf of the people of Baldania. Twebwe ikontara tuba twayifashe tumeze nk'abari kurwanira uburenganzira bw'abaturage b'iki gihugu. Tubakurireho umunyagitugu basigare bafite demokarasi. I have no idea what's actually going on. We ntago uzi ibijya mbere. To bring stability and peace. Twazanywe no gushakira amahoro kino gihugu dukureho umunyagitugu. Nta kindi kumbe barishakira amabuye. It's the will of the powerful. Demokarasi tuyibasigire. Crazy, but yes, I do. Kind of part of the gig. It certainly sounds nice, and I wish you were right, Claire. I really do. Unfortunately, people are foolish. Gusa ikibazo abantu ni ibigoryi. I don't know what they want. Abantu barashaka mu babwiza ukuri. Matters. They need looking after. So what matters? None ni ikirero cy'ingenzi. It's power. Ni imbaraga. You can hold it and use it. Imbaraga urabanza ukazifata ubundi ukazikoresha uko ushaka. Using you. Ninde uri kugukoresha? Yeah. Certainly people who... Abantu bari kunkoresha ntago bakunda akazi ukora ko gushaka kugaragaza ukuri kwinshi. Ntago bakunda abanyamakuru nkamwe mu mena amabanga y'ibikorwa byacu. Baba bashaka abanyamakuru nyine batangaza ibyo babasabye. It's just over there, Rich. Hakurya iriya tugiye. El amor por tu piel llega al amanecer. Kigabo kiraririmba. What's all this singing, man? Uririmba ibiki? You noticed? Abonye ibyo ndirimba. Believe that when one encounters death. Nizera ko umuntu ahuye n'ibibazo. Uba ugomba kubiririmbira. The singer. Yes, sinzi kuririmba. Dancer. Nta nubwo nzi kubyina. Ameze nkanjye. Not afraid of a big belly laugh every now and again, huh? Hari menye ufite ubwo bukomeza ugaseka cyane. Believe that one should always remember to laugh. Yewe nizera ko mu bintu byose byabwo twacamo tuba tugomba kwibuka guseka. I'm here. Oh,
namenye impamvu ndi hano noneho nayimenye. Want me to kill you? Bari bambwiye ngo nkwice. That makes sense. No, birumvikana. Of course. Birumvikana. Blame me for shooting down your helicopter, for your friends dying, for your life ever since. Then my late bodyguard. Nabizi ari kashukushuku yaguye yari irimo weho n'inshuti zawe z'abasirikare mu jano bakeka kari ngiye wakeka kari ngiye wayirashe. Let you into my bedroom. Ariko singi. I don't. Bari bakubwiye ngo baragwa ngo bodyguard wanje aguha imbunda kuzane mu cyumbo ndase. Being a dictator. No. Wari umunyagitugu. It's just practice. There is something important I need to tell you though. Hari ikintu cy'ingenzi cyaho kubwira. I didn't shoot down your helicopter. Kashukushuku mwari murimo ntago ari ngiye wayirashe. Didn't personally. It was friendly fire. Do you really think we can stop an American invasion? Yesu urakeka twahagarika gute abanyamerika iyo batwatatse kuri? I mean, of course I knew you guys were coming. Nari mbizi ko muje kunyica na kashukushuku yanyu. So as a matter of fact, I was getting ready to take a boat. Ndetse nari niteguye no guhungira muri Kiba. A helicopter gets. Kiye kubona mbona kashukushuku yanyu barayirashe. Ibintu byose birahagarara. And the next morning, I Mu gitondo one of my ex nakiriye umushyitsi. me. Yumwe mu bahoze ari ababosi banjye. Helicopter would land. Arambwira ngira kashukushuku bari bohereje ngo abanyamerika yari irimo abasirikare bari baje kukwica. Ariko barambwira ngo iri akashukushuku twebwe twari twayohereje abanyamerika ni natwe twayirasiye kugira ngo tukwereke ko ubutanu udasinya amasezerano yo kujya dutwara peteroli iva mu butaka bwanyu tuzohereza no kashukushuku ikazi gaparika ikakwicira. Of course I did. Bivuze ngo abohereje kashukushuku ni nabo bayirashe yari irimo bagenzi b'uyu musore n'abasirikare be. Bivuze ngo twe twarakoreshejwe twari nk'ibitambo. I'm very sorry about your friend, Mason. Wihangane ku bw'inshuti zawe zapfuye zarashwe n'abari babohereje. Bega bohereje kashukushuku igeze mu kirere cy'uyu mugabo abari bohereje bano basirikare bahita bayirasira bahita babwira president tubonye ko ari kashukushuku twari twohereje tukanayirasira ubutaha ntago tuzayirasa none izazi pariki kwica. Bega yari nka gasopo. You're going to tell the truth before they can take you out and replace you with somebody more user-friendly. Bivuze ngo barashaka kukwica mbere yuko utangaza amakuru kuri uriya munyamakuru kavuga ibyo bintu byose. Impamvu ibihugu by'amahanga bikwanga. Yego turahagiye ni hakurya iriyo. Harani hagiye Katururi umukobwa bamushimusi umugabo ya Jano azasenge ejo ni urugamba rukomeye ejo agomba kujya ngo muri presidence kandi barashaka kumutera kudeta Katururi niba zago gutanga ntago narakana numva zavuga ati umunsi mwashi muzatega ifatira cyangwa tiktakati zavuga ati muzasekere n'umunsi n'ukagurirwa n'ibiriho yakohinisha je navutse bwije baramuzi ko ntago ntoba bakabona bashaka amafaranga buri munsi ko mbyutse nshaka dollars cyokoza walayi ati nta mikino ngira gusekera ko prostate nasanze babwira ati ntago nkendaga kabona umunsi tubatswe amataje na motel ko tuze ko street kubera ku muhanda mu gihe twibera ariko dutunzwe tutwe n'imvange tuzi ko turya foro bagira show abo twese toba Westling chorus niyo chorus kujyaho chorus siraho chorus biraki paporika ze mu basore string babwira ati wa mutipu DJ Paul ngo yapfuye twe tuzi kwa tukimwibuka muri cyagiye cya kera haje company company iza yora cyafata mu maboko wowe uburyo yabiriye kabisa aho yashyira hose we ntari rata wereka watu we hagaruka ushaka reka yikwigisha we nyine yorokiste gute we byakunaniye wirukanse we watinye va mu nzira ase
Nago amaboko agwa balance nk'indege. Nago aribyo nshaka. Nyine va mu nzira turebe ukuntu akizana basi. Kubirenge hano. Yazemo kamera. Aha. Ndabuze ukizana. Ninde gusi? Mani ngari kunkoraho, ari kunkoraho. Ye. Tekinike yanyu. Angaha ntabwo cyane. Aseza igiceri imana. Seguta kikorera. Byakora neza. Mana na bone yari. Anze mbanze. Batijanye. Nenja kukirya ndahingikuriye. Ayngare nta kintu we wa. Nutakirya nawe urashyira. Mu byihoro ubwo narebere katereka. Yeah. Uyafashe cya telefone arasohoka. Yeah, sa kuri telefone. Brother, Muvandi. you are killing me right now. None uri kunyica pe. Are you still with Ndakurambiwe. Acyari kumwe na Fenegasiye. guys with the South African? Baba no muri South Africa narangiranyije nabo bampaye kontra. Ibintu bikora uko ushaka. Dude, we need to talk. Umva, nkeneye kuvugana nawe pe. Sinzi icyo bagiye kuvugana. Abari bamuhaye kontra ngo yice president uriya yabihoreye. Boss we. Yaje kurya. Hako nino. So I agreed to trade you for Claire. Nemeye kugutanga kugira ngo Claire aguma ari muzima. Cyane nyine wabikoze. It's a move I haven't totally thought through. Gusa rero narabitekereza neza ariko May I please use your phone? waniza telefone yawe. Kora iki? I'm going to call someone I trust. Hari umuntu nanyica guhamagara nizera. Who's that? Inde. Ni inshuti yanjye ya kera. The shadow leader of the opposition party too. Ni umuyobozi w'ishyaka rirwanya ubutegetsi bwanjye. Gusa twamukenera. Mu mujyi. Mason, please, will you sit down and enjoy a cup of espresso with me? It's the best one in Paldonia, huh? Umva wecara hasi unywe ino espresso mva kundi ryoshye niyo ya mbere muri Paldonia. What is that saying? Keep your friends close. Harya bajya vuga ngo enemies close. Inshuti yawe ujye yiyegereza ariko umwanzi umwegereze kurushaho. Godfather. American Johnny Godfather wabivuze. Wonderful culture. Wouldn't you agree? Abanyamerika ubundi mujya murekura umuco urenze kabisa. Hari abinjiye. Hamagaye ishyaka ngo ry'umwopoza batavugaga rumwe. Yeah. Papi. Meze biti. Papi. Racyari muzima. Yindi muzima. Negra verte. Byiza ukubona. Sasa umwopoza yavuga ngo ni umwopoza navuga rumwe n'ishyaka ryanjye reba ukuntu bayambirana. Yo sé. Ntago ari njye wakwatatse ndabizi katari we wanyatatse. ¿Viste quién es? Yunindi. This is my new American friend. Uyu ni inshuti yanjye y'umunyamerika. He's very worried about you. Yarahangayikishijwe nawe. Friend? Inshuti y'umunyamerika. You really have hit bottom. Shamaze kuraburiza pe usigaye ugira inshuti z'abanyamerika. Ubwo nturi kurangira, nturi kuzima. Did you know we went to secondary school together? Wari uzi ko njye n'uyu mugabo twiganye segonderi? Jesuits. Kuba Jesuit. And I can tell you something, they did not let us get away with anything. Ariko nta kintu na kimwe twakoraga ngo batwihorere. Nta kosa batoreraga. Delicious. Kararyoshye pe. Kararyoshye. Tell. Mbwira. What can the People's Worker Party and or the Armed Revolutionary Front of Ngaho mbwira. Nabaye bantu ushaka tugukorera uyu munsi tugukorera iki? Mva. Just a petite favor, my friend. Njye nagafaferi gato nyine we n'ishyaka ryawe ko mu nkorera. Umvi. Uyu muntu yavuze ngo ni ishyaka. Umva. I gotta ask. Hari ikintu ushaka kubaza ariko. An espresso with a man who calls Utusangira ikawa n'umuntu. on a daily basis. And every uhora ugutuka. tough a bomb downtown. Wa uriya muntu rero. Wirirwa gutega ibisasu mu gihugu cyanjye reka nkubwire ibyo. Reality, my friend. Umva. I pay Lovato in his resistance. We na ririya shyaka rye ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwanjye ndabishyura. For months, I let them blow up a car. Akangahe mu mezi angahe bakaza bagaturitsa nk'imodoka bagaturitsa inzu. It's like a steam valve, you know? Cyo giye babikoze.
haso bimera nkaho hari akantu gasotse nanjye ngahita njya kubahiga nyine bikamera nkaho ndi kubarwanya umvishije ariko no munyepolitike yishyura ririya shyaka byitwa ngo nibavuga rimwe naryo n'ubutegetsi bwe rikaza rigaturitsa nk'imodoka rigaturitsa nk'inzu ahantu ubundi akahita abwira abaturage ati ndaje mbagarurira umutekano ngiye kurwanya bari abakizi ba nabi batavuga rumwe n'ubutegetsi bikitwa ko agiye kubarwanya kandi bakorana ari bamwe izo ni tekinike ngo zakoreshwaga n'abayobozi Yes, that one. He never. guteza ikibazo akaba ari nawe ugikemura nyine nk'icyo ngicyo kugira ngo ugaragaze nyine ko ukora cyane yishyura ishyaka batavuga rumwe n'ubutegetsi ikaza guturitsa amazu n'amamodoka And a lot cheaper. It's like you Americans like to say. akahita aza nyine arwanya abo bantu kugira bigaragare abaturage ko akora cyane turi ngaba niyo mpamvu wabonaga we n'ishyaka batavuga rumwe bari kuganira basangira agakawa bishimye ari mu mujyi we ni perezida ari kubunga nyakabwana zisigaye ziza gukamura yo bidatinze uyu wibuke yari yavuze ati ngiye niteguye kuba nagurana perezida nkamutanga bakampa umukobwa baje hano Colonel Cohorst, former South African SAS. niho turuka muri South Africa SAS US Army Special Forces. arabubwira bato yabagamo ya gatatu ndetse ya Special Force genda umwavoka Pretty brazen thing you're doing here, taking over a sovereign nation. Sovereign. gute muza gufatirana igihugu nk'iki ngiki gifite ubusugire bwacyo Problem with what went on here. The people of Caledonia might. They weren't meant nta kibazo dufitanye n'abaturage ariko abaturage bo bakibafiteho to. My friend. va You should have done what was expected, Sergeant Petit. wakabe wakoze ibyo twakekaga mbega ni ukwica perezida Vegas knew it was going down. You'd be surprised what that guy knows, actually. Sharp dude, great dresser. njye ntabwo nshaka kwica perezida mwenda mubasigira mu umukobwa none turakora icyano Let's do it. katubikore perezida ari njye mu umukobwa mbaye perezida muzana ako gakobwa igikomangoma kazi ngo bakizane umunyamakuru wamukurayo Kereya Wellington yo Time for you to hand over Venegas and piss off out of the country. If you don't do icyo gihe ngo Venegas tumukure muri iki gihugu kill your client in front of you. nurenze amasegonda 5 narabona Venegas uyu mukobwa ndamurasa rimwe kabiri 3 gatatu 4 okay sawa Okay. yavuze okay Venegas ni umunyamafiyeri do umusore aguranye perezida umukobwa perezida kive havaye abaturage wibuka uyu yagiye kwitabaza n'ishyaka batavuga rimwe naryo ritavuga nawe do niba rifite abantu basanzwe bazi kwigaragambya benshi koko havaye abaturage nk'igihumbi hano ntago wabarasa ngo barangize n'amasasu wabona arashe igihugu katururi perezida yita basigaramo hagati kobwa mbunda ku mutwe bebe tugende mu mbebe tugende baco nyo katururi perezida arabareba hana nyiri igihugu muramenyera ahita yimanukira What was that? That was my people. Birane ibikibara na abantu banjye sinakubwiye ko nje abaturage bankunda. People are mess the world. Kozi ko nanjye nkwiye kujya mbahamagara nkahita mbabona nkamenya ko No. mfite abantu banjye. Important message from here. We have to do it from my palace with my nephew by my side. Ubigikurikiye tugiye kujya kubikurikirana mu ngoro yanjye muri presidence. There is another way. Niho hari umwishko wanjye. Ntabwo twaca ku marembo y'imbere hari indi nzira ariko. Indi nzira yakwinjira muri presidence. This is the tunnel I used to escape when they tried to kill me 8 years ago. Iyi niyo nzira twakoreshaga ducika ubwo bashaka kunyica imyaka 8 ishize. Who know about it are dead now. Ariko abantu benshi bari bayizi barapfuye. Oh, it's different dead people. Yeah. Tugende perezida banyuza mu buvumo. Dore imbere y'ingoro abigaragambya ni benshi. Yeah.
dore wafashe usigaranye ubutegetsi ari kuburiramo selfie do No, tranquilo. Okay, buretse nadie te va a lastimar. It's okay. bizi sawa These are my American friends. bano ni inshuti zanjye z'abanyamerika. What is this woman doing? uyu mugore arakora ibiki? Live streaming this to the entire world. umva isi yose iri kubona ibiri kujya mbere biri gucaho live kuri YouTube channel ya Rock Entertainment. Uyu mukobwa ni yakorera mu gihe umukore subscribe ariko mu nkura abantu hejuru. Controlled by corporations. We don't have to be monsters. ntabwo ari ngombwa dukomeze tuba inyamaswa. uyu ni umwishywa we. You've always been my favorite. iteka woza ari weho nemera kurusha abandi. General Martínez. Yeah. Presidente. ¿Viviste coleando? Eso veo. kura generali w'igihugu kura y'imbunda ararasa generali. Yeah. You good? Ese neza. Yeah. Katururi. I'm okay. Meze neza. Isasu ntago ryinjiye. Bulletproof suit from Medellin. Iri kote narikuye kwa Medici. Nakoze muri antibari ntago ryakwinjirwamo n'isasu. Kumbe kureba Jorge. Mwishwa we. Uri ryamwinjiye. Jorge. Meze neza. Yarashwe. Anko. Baranyishe. Babarire. Icyo kavuza tumbabarire. Yeah. Katururi. Yeah. Kokanye abandi binjiye abasirikare. Rebe. Ríndanse. Manika amaboko. Soldados. Basirikare. Yo sé que están obedeciendo. Ndabizi mwe muri gukurikiza amategeko mwahawe. Mis hijos. Generali niwe urakoze kude tubwe bahaye amategeko. ¿Por qué hacer esto? Ntabwo ari ngombwa bino mubikore. Mis hermanos. Muri abavandimwe banjye. Ustedes pueden cambiar. Umukobwa ari kubikamera byose. Este país. Mushobora kuba mwahindura ahazaza h'igihugu. Háganlo por ustedes. Por su madre. Mukabikorera mwe ba mama wanyu, ba papa wanyu igihugu kikamera neza. Por sus hijos. Mukabikora ku bw'abana banyu. Nuestro país lleva mucho tiempo sangrando. Mukabikorera igihugu cyababyaye. Buno busazi bw'amakudeta mukabureka. Uyarebye inyuma hari abandi baje. Oh shit. Sicyo. Momento de luchar. Ubu nicyo gihe cyo kurwana. Por esta tierra. Mukarwanira ubutaka bwanyu, mukarwanira igihugu cyanyu. Mis hermanos. Uyari kubinyuza ahora yivuga. Su patria. Murwanirira igihugu cyababyaye. Ibashuka ngo amakudeta n'ibiki. Go! Fire! Basirikare! Bibuka ko yari president bakwiye kurwanira igihugu ari byo baba bararahiye. Nta kurwanirira inda zabo. Ngo babishyuye batera amakudeta. Do! Fire! Uyu we niko kaza kunda. Buna bari gukora ibintu akunda. Bimuha amahoro. Katurori. Hey! Not the time for coaching! We mubahesha nta gihe dufite cyo gutoza wa muginga we. Yigize umutoza w'abakinnyi. Yo. Spielberg, what the hell are you doing? Urakora ibiki ku kamera biri gucora yivu kuri Rock Entertainment yacu. Yo. Take the tunnel, okay? Hold on. Baby. Ready? Go! Uyarariba. Follow me!
You've been hit. wakomeretse sasu afite igipimo ngambonye se mize neza yo Come in, we're safe here. vayo hano hano ni itsimba. You care for a drink? Mbaye icyo kunywa mvu muginga ariko. Always love a single malt after. Man hano mu biro byanjye nago jya buramo ka United Gin. Ni president w'igihugu ariko ntajya atandukana na United Gin. Come on, mate. Igihugu cya Peridonia. Aza kubasukira. Ka United Gin ngo binywe. Umurero urabura. Atari abaserifi cyo kunywa. Umurero uvaho. Rebe. Mupanure. Kanda hano. Mwinjire. This way, come on. Do. Señor Venegas. Mr. Venegas. Presidente. El presidente. Sí. Yego. Sasu. Aho yarakatiye bariyo. El presidente. No. Go. Chow. Do. No. Wait, that way we have to go that way. Mukobwa inkuru aracyari kuyifata ku gihe yaje aje gushaka inkuru isanzwe interview none yifatiye intambara yose hano ni handi usanga koko inkuru noneho ibikoze ya nyayo Do rimwe do fire kano bamanuka gutyo na wa mugongo we mutwe ku makaru kuri esikari gipfunsi basirikare bombi special force mugongo barawuciye noneho muri ubundi iyo bigeze mu kiniki noneho mufite ubwenge ya gikamera gishaka ubuviyuzi uretse ndimwe do John Cena do uretse amwirenza yobe bose ni ibyamamare dore isasu. Let's go. Okay. Ready? Do. Uretse. Bisaba imibare. Parikan. Say hello to your mates for me. Usuze bene wanyu bapfuye. Ninjye wabishe akazi kagomba kurangira. Wewe wishe inshuti zanjye. Several of us. Bari barindwi muri twe. That easy to aim. Nabarashishije RPG. Karakaza ariko bari bampaye nta rundi rwango. Bine warashe ndege. Ku mutwe. Ubwo yaratabaye wa munyamakuru. Hey. Where'd you learn that? Kara wakigiye. Thank my dad for that. Ko gukubita mu ngoto ni papa wanjye wakanyigishije. Yese ibuka ko nabajya kigisha umukobwa we. Gakaruko gukubita mu ngoto wakigiye ngo ni papa wakanyigishije. Amukubisa kantu mu ngoto. Nawe kandi ajya kigisha umwana we. President yifatiramo. Hey son, I could really use your help right now. Ubu noneho nkeneye umusada wawe. Umukobwa ari gushaka viyuzi hano do.
ujya gufatira imbunda hano umusirikare ndetse ngo niko kaza akora kumva arishimye ibyo bwavoka yize ntago bimukorera mama we ngo niko kaza akora go kopo bamufata video hano ewan Rambo mu bishaki ikize ntacyo Rambo mu bishaki bakiraho ari izindi zinjiye abaturage bari hanze biri kubera arutabaye Sebastian Al ibintu bamwohereje no kuri iyi misiyo ya kampani ye y'abasirikare bakodeshwa yigenga yaraje turukuna abana binjira vuze ikijambo kibi kampani y'umugabo niko we ayivuga mu magambo arambuye kandi siko bayivuga uyara kamera umusa tubaho ibyabo bare nacerere muvandi tubatemo byo baragitangiranye igisirikare na n'uyu munsi I'd like to introduce you to President. Reka ngupresente Perezida Venegas dore nguri. Welcome to Paldonia. Urakaza neza muri Paldonia. Iki ni igihugu cyanjye abaturage barankunda. Nikahora abwira abantu baje mu gihugu cyanjye. Abaturage baramfana. Nanjye ariko iyo muye n'umuntu utari umunyarwanda ariko ubwira abaturage baramfana. Yego ndabizi ntago mumfana. Ariko nyine mba ndi guteka imitwe. Mwazamfanye koko. barakwereka nta kindi kiri gucaho Kereya yakoresheje video ndetse abasha gufata amashusho y'intambara yose ubwo yari iri kuba urugamba rwose umukobwa yarungijora yivuga itangazamakuru nta kindi biri kuvuga byose byo ku isi Katururi Wellington iyi video niwe yaprodinze kuri YouTube channel ye yitwa Rock Entertainment iba kuri YouTube ndetse ubu igihugu cya Paldonia guverinoma ikaba iri kure kuntu yagisubiza ku murongo abaturage bakongera bakayoborwa neza urabizi president yereka nkubwirire hano rwose ndagushimira akazi ukorera igihugu cyawe n'ibyo wakoze ubundi bavuga ko umugabo ukoze mu buki birangira yiriga intoki aca imigani y'ubugoryi nimba arimo gushaka kuvuga tumenyereye arapfa reka mwembi mbashimire cyane rwose ndabashimira abonye isi ubu ngubu none hiri kutubona ibi byose ni ukubera weho Wellington wagaragaje ukuri kubera muri iki gihugu hari ukuntu ibihugu by'uburengerazuba byavuga ngo uyu mugabo ngo ni umugome ngo ni umunyagitugu ariko ibyabaye n'ukuntu bashatse kumutera kudeta byose umukobwa yabinyushije kuri YouTube channel ye live isi yose nayo iragenda ifata ayo mashusho yacishaho Hold up just 1 second just so I know. Uretse turebe How many people in this room want to muri iki cyumba ubundi nta bantu buriya barimo bushaka kwica nta kimwe cya kabiri cyangwa se baranarenga ni wamenye tujyemo wana tuvuga ijambo Welcome. As of today, I am no longer the president of Where imutsi nagari ngiye president wa Paldonia. Mu gihe guverinoma itarahinduka mu gihe dutegereje amatora anyuze mu mucyo hari miliyari zigera muri 5 z'idolari nashoye zigiye mu burezi mu buvuzi no mu bikorwa remezo umugore ari hano ariko na televiziyo abona president afite bounce mushyashya umugabo wanjye wajya gurinda abanyamakuru baciriritse ari kurinda president kandi umugabo aranishimye urabona ko yishimiye akazi yarumiwe Onye umugabo we kuri televiziyo. Yo. Umugabo yavuye mu kazi. Gutabara president kuriya. Aba president bagira amafaranga. Hey worm. Yaje kurino. Umukobwa we. And check this out. Reban. Abonye muzaniye ka kandi Arsenal Globe yari yaramutumye Here I am. Honey. In one piece. Meze neza cyane. You know that. None urabizi wa mugabo wasaga nk'uwacitse intege. Somewhere in South America. Ntago ngishaka gutandukana nawe. Nta bya divorce nshaka. I was really hoping you'd reconsider. Ubitekereze bya divorce ubyikuremo.
I think I'm gonna have to consult my lawyer. nta nubwo ari ngombwa njye kugisha inama umwavoka wanjye bya divorce nabiretse nabivuyemo ariko umugabo yagarutse yishimye ari ukuntu kubera akazi atanakoraga katuma gatita ku rugo rwe kuko akazi yakoraga ntiyagakundaga pe rero ko nino hano hari umwandikiye ati warakoze kuza muri Paridonia nakoherereje surprise urabizi ndaje gato bamwohereje aga surprise umwandikiye ni president wa Paridonia wa undi yatabaye ngo warakoze kuza muri Paridonia nakoherereje impano bamwoherereje impano azano ku cyuma kuri ATM za ku cyuma arebe abona bamutayemo miliyoni 5 z'idolari turashize n'amafaranga president yamwoherereje nk'agashimwe yarabye asanga president yamwoherereje miliyoni 5 z'idolari maniga bimeze bite dore ibyishimo miliyoni 5 z'idolari nta muntu uzigira rega muri Amerika waba uzikuye hehe z'idolari For the first time in my entire bwa mbere mu buzima bwanjye bwose nageze ku kintu gihambaye niko kazi nakoze kamimbye neza miliyoni 5 z'idolari n'amafaranga atabaho muri Amerika ibihumbi 100 byaho bigura inzu 300 miliyoni none iba ari inzu itabaho urabizi tugiye kumarana umunsi ntabyo kujya mu kazi ngiye kuba nishimana na family yanjye sibyo president yamutayemo miliyoni 5 agafilm akitaga freelance nuko kagenze rero ke nk'ibisanzwe mwibutsa izi filmu usanga kugasobanuye films.com ni website yonyine uzisangaho ikindi kode wishyuraho narayibabwiye woherezaho ibihumbi 7 ku kwezi cyangwa 4 ku cyumweru fata telefone woherezaho ibiceri nona ni 0466 533 tugahita tuguha access ugatangira kujya ureba filime ciao